warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala faqahar wa malaka faqaddar wa afa faghafar wa alima wa satar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil kitabil abqa wal khairil atwal sahibil kitabil abqa wal qalbil atqa khairi man halala wa labba wa afdali man tafa wa sa'a wa a'zami man sabbaha rabbahul a'la. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Ja'a fa sabar wa rabata ala batnihi al-hajar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Syabtina amul ja'aki terta'zimi, para kiai, para guru, para masyayikh, para sepuh, langkong-langkong ajunan simulja Sayyidil Walid, pengasuh pondok pesantren Darul Amin Nagasari, Kiai Haji Nuruddin Hasbullah Bakri, sarangan ajunan simulja Kiai Haji Ahmad Khari Muslim, ajunan simulja Kiai Haji Masduk Nuruddin, ajunan simulja Kiai Mahbub Khairuddin, sarang ajunan simulja Lora Badri, sarang setajah jajaran Dewan A'wan, sarang setajah jajaran keluarga besar sibedah neng pondok pesantren Darul Amin kadinto si abdina amul ja'aki terta'zimi. Jukanan tak lupa deka setajah jajaran asatid sibedah neng pondok pesantren Darul Amin kadinto, jajaran panitia nang acara semakin kento ben setajah para santri laki sarang santri bini si aktina amul ji'aki terta'zimi. Ajunan bapak hadirin muslimin sarang ibu hadirat muslimat sesami-sami amul ji'aki sarang Allah si aktina amul ji'aki terta'zimi. Pemuji syukur da keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala parloh ia toraki sarang kau leben ajunan, karena kau leben ajunan bisa hadir pagi hari semangken gak dintoh minimal ampone paringi dua nikmat sareng Allah. Sepertama nikmat sehat, senomor dua nikmat sempat. Nikmat sehat gak dintoh kau leben ajunan istonah manabi tak paringi nikmat sepertama gak dintoh sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Pastilah kau leben ajunan sulit keakui bisa hadir neng acara maulidun nabi sareng sekaligus wisuda si ilaksanaki pagi hari semakin kento. Nikmat si nomor dua saya paling aki sareng Allah yang kento nikmat sempat. Nikmat si nomor dua kadintoh juga tak kalah penting dari nikmat si pertama, karena sanausa abdina sareng ajunan sehat menebi tak paringi kesempatan sareng Allah keakui apol kompol tempat si bagus si mubarak ketika adintoh insyaallah kau leben ajunan sami sulit kakui bisa laksana aki bisa hadir tempat si mulja adintoh. Salawat sareng salam semoga tetap ia torakinah dekah orang dekah nabi sepele sareng Allah subhanahu wa ta'ala kakui teti nabi na kau leben ajunan teti rasulullah kau leben ajunan orang sepele sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kakui ngangkes kau leben ajunan dari apoi neraka dekah swargana Allah subhanahu wa ta'ala engki keentoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pangarep semoga kaula ben ajunan misami kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bandretan sebutan kaula amul jaki abdina ka adin toy pakon sambutan. Namun sebelum ma abdina nyambut patot dak ka abdina ka angkui apareng ka berbunga dak ka ajunan setejah bahwa abdina sarang ajunan semakin ampun depak dak ka bulan bulan kentoh ilahir raki orang si paling muljah, orang si paling nyalem sarang Allah, orang si paling bagus ahlakah ben si paling nisran ka umat tah engki kentoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana ning bulan semakin kentoh kaula ben ajunan parloh bayi kesempatan bayi momen kaangkui sajan madalem perasaan leburah kaula ben ajunan dak ka Rasulullah majendalem perasaan cintana kaula ben ajunan dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa mes ka dintoh karena kalaben perasaan cinta kentoh perasaan lebur kentoh kaula ben ajunan bisa alaksanaaki kempang bisa alaksanaaki dak ka panapa saya perintah sareng Allah sarang Rasulullah ben ajauh panapa saya larang sarang Allah sarang Rasulullah. Mana bi cepon pepatah Arab al hubbu yulayyinul hadid wa yuqarribul ba'id wa yaj'alul asira yasira. Cuma setong perkara si andi panapa nyamana andi kaidah lain teretan. Panapa kentoh al hubbu perasaan lebur kentoh cepon orang Arab bisa melemes tembegeh bisa masemak bareng sejauh ben bisa makempang bareng si malarat. Manabi kaula ben ajunan alaksanaaki salat malarat bisa kempang salat kentoh manabi kaula ben ajunan idasari perasaan cinta dak ka Allah ben cinta dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kaula ben ajunan mi parlo cinta? Karena sakento juga Rasulullah luar biasa cinta dak kaula ben ajunan tereta. Rasulullah sebelum masaidah Rasulullah kento lahir hari Senin, Al-Quran diturun lagi hari Senin, yutus hari Senin, sedah juga hari Senin. Hari Senin terakhir Rasulullah bedah nang alam dunia kento pagi, subuh kento Rasulullah ampun tak bisa ngadiri salat subuh. Apa-apa karena ampun arasaki sakin sakaratul maut. Debun ulama seajareta subuh kento Rasulullah ampun arasaki sakin sakaratul maut. Makonan Abu Bakar kaangkui ngadiri kaangkui dadi imam waktu kak dinto salat para sahabat para pancu meneng seteja pas dari telema Rasulullah ke eton teretan kan masjid kan to apian sareng telema Rasulullah cuma yang dengi kalambu pas dari telema Rasulullah ke to kalambu abuka ternyata ibu dina kalambu ke to Rasulullah cumeneng ngolatih dak ka para sahabat separapan salat. Ketok imat matoraki na boleh mator boleh abdina daga ajunan Rasulullah ampun arasaki sakaratul maut. Rasulullah ngolati daga para sahabat separapan asolat misem luar biasa Rasulullah. Akati orang yang tak songkan, akati orang yang tak ngagungi penyakit panapa. Sampai para sahabat para abetalah solat tah. Karena nyangkah Rasulullah ampun sae kan ben kesokan kaangkui ngadiri solat kati sebiasana. Abu Bakar seperti imam nyorot sekoni karena nyangkah Rasulullah kesokan ngimami salat subuh kati biasa. Tapi akhirnya serang Rasulullah paling isyarat kangkui nerosaki pokok bae bakon terosaki serang Rasulullah totop kelambu sekejap dari keadaan toh pas Rasulullah seda. Tabun ulama seajareta panapa ibroh saipun dari keadaan toh kaula ben ajunan dari cintana Rasulullah dak kaula ben ajunan sewaktu keadaan toh penapa gambarna sahabat rek dari cintana Rasulullah dak kaula ben ajunan dari cintana Rasulullah dak ka ummat tah Rasulullah ampun rasaki sakaratul maut ngolatih pemandangan para sahabat seperapan asolat ilang sakaratul maut ilang sakin sakaratul maut auba kabungaan seluar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkana Debun ulama itu buaki mana bi kaula ben ajunan tero mabunga Rasulullah tero mabangga Rasulullah tero tetiah gak banggaan Rasulullah salat selima waktu kak ditongireng usaha ka angkui jaga kaula ben ajunan apa-apa karena pemandangan seiyolati Rasulullah waktu kak dinto pemandangan salat kento sebisa melopah dak ka Rasulullah dak ka sakin sakratul maut
debuna ulama keto sekoni pemator dari beton kaula ning dalam masalah molotan kento teretan luar biasa cintana para sahabat kento ka Rasulullah manabi para sahabat iki tak manglo teretan karena para sahabat kento benar-benar malam abolong sareng Rasulullah benar-benar malam ajuang sareng Rasulullah benar-benar malam apolong situng majlis sareng Rasulullah mun kaula ben ajunan mi apolong nang situng majlis ngiding bau na pelekanan tak toman ka hati orang periksa mi ini antara napa panjenengan setuju beda si pernah amin pe Rasulullah orang periksa kayak mungkin kula tak toman Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Bakar radhiyallahu anhu sekoni kali itu Abu Bakar radhiyallahu anhu kaito orang terdekat Rasulullah sahabat kancana Rasulullah ngakungi aba asman Abi Quhafah. Abi Quhafah ento kita iman nang awal-awal Islam Abi Quhafah ento kita iman tak pertaja ke Rasulullah tak pertaja ke Gusti Allah. Akhirnya situng waktu nak asarang ben Abu Bakar Abi Quhafah ento pas ngucai Rasulullah mah ngucak mencaci maki bencam semacam Rasulullah ento kocai luar biasa. Kenapa sih terjadi dekat Abu Bakar? Abu Bakar ento putrana kento abanah Abi Quhafah ento ngucai luar biasa dekat Rasulullah Abu Bakar itapok Abi Quhafah ento sampai geger sampai roboh ternyata sampai roboh kento abanah perang sang Rasulullah ada bu Rasulullah Abu Bakar ongguan sampian napok abanah pada bu Sayyidina Abu Bakar wallahi law kana as-sayfu qariban minni la darabtuhu bi sayang Rasulullah debun Abu Bakar sayang dek remah sayang pedang tak semak ben abdina ki ibu abdina tak ngetelak pedang cek saking pedang ben mesti abdina beni tanang si tapok kaki pedang si tapok kaki debun Abu Bakar itu luar biasa na cintana para sahabat sampai turun ayat nang surat Al-Mumtahanah nang surat apa gak disah Al-Mujadalah la tajidu qauman yu'minu billahi wal yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ila akhiril ayat. Itu luar biasa namang kana nang dalam acara-acara ketika itu kau lebih ajunan parloh kaangkui mau di boleh perasaan lebur kau lebih ajunan dak ka Gusti Rasulullah parloh mau di pole perasaan medelem pole cintana kau lebun ajunan dak ke Rasulullah cepon Imam Syafi'i ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyas badi'u mun kau lebun ajunan nyaman ngucak cinta ngucak lebur ke Allah ben Rasulullah tapi kau lebun ajunan maksiat dak ke Allah ben Rasulullah berarti kau lebun ajunan lecek mah apa dawuh Imam Syafi'i kenapa hadza muhalun fil qiyas badi'u in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u mun keng bener mban lebur ongku ke Allah sareng Rasulullah pasti nemban kau leben ajunan ngireng dek apa saya parintaki sareng Allah ban Rasulullah apa karena innal muhibba liman yuhibbu muti'u orang kentoh mun dek ka orang saya keleburi orang selebur dek ka orang saya keleburi kento pasti atau ro panapa saya kebentar derita Allahumma sholli ala Muhammad keto sekadar dalam masalah molot nomor 2 abdina tugas keangkui nyambut nang acara semangkin kento mator sekala kong mator kosoon dek seteja para hadirin para hadirat bapak ibu sehadir sekesokan hadir nyempat aki waktona ajunan seteja keangkui hadir nang acara abdina kento semangkin abdina tak bisa apa ring les-beles papanapa semoga langsung ibalis sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban lebih bagus. Ban nomor 2 abdina nyuun pangaporah dek seteja hadirin dek seteja undangan manabi mangki perkara sekurang parcukah dek pangkelina ajunan seteja keentoh murni dari kesalahan murni dari kekurangan abdina sebagai manusia biasa karena manusia biasa keentoh mahallul khata'i wan nisyan kenengna laupot kenengna salah ben kentoh kelebihanna dari manusia kelebihan manusia yang kentoh mahallul khata'i wan nisyan yon pangaporah matur kosoon dek saja panitia saja orang seikut andil kaangkui mensukseskan acara nang pagi hari semangkin kento semoga ibadah sareng Allah kalaban lebih raja kalaban lebih bagus ben beda saya maturaki na ka itu
uh, semakin neng Darul Amin Nagasari kak dito santreh pondok kecil sarang santreh sebeni pondok kecil kak dito benyaan santreh se pondok kecil sebeni pondok kecil sebebe kak dito semakin ampun kari belum biki sebanyak ampun ngaleh dek pondok kecil saja ampun sebiasa orang memunduk ampun langsung dek pondok kecil saja mila dari kak dito ampun apa kerempek setere tanan las dari motor juga ndak ke abah ke angkui pas setongah pengetero abdi nasa keluarga pas setongah se kare belum biki kak dito pas setongah ndak ke pondok kecil saja jadi mulai dari semakin ke bingkeng neng maktub neng Darul Amin kak dito konsep pendidikan cuma ngakui maktuban neng pesantren nah pesantren kak dito konsep pendidikan nah ngakui konsep yang kui neng maktuba maktab Nubuatul Bayan sebelum bikin apa mas kak dinto karena sebelum bikin itu apa tak boleh terurus mak sebelum bikin kak dinto cuma ngiring sekolahan ngiring ajian jam belajar ampun sobung iman sebelum bikin kak dinto mun bisa ilati nih mi isi asia akina tenghi mah cak belum bikin kak dinto mun ilati nih luar iya ilati nih ongku insyaallah manfaatah banyak insyaallah makanya pas setong daga pondok kecil ben boleh malai asatid tak sapesa kak itu malai tak beda seurus seibebe ben seatas malai masetong bersatu kangkui memajukan Darul Amin kak itu kalau ben situng metode yang kik ento metode maktab Nubuatul Bayan seketo saya pertama nomor dua masalah target abdina bak tergerja cukan ribarin atanya kesakancaan pengurus kak dinto target tak berapa bulan mun sejus ya ponten gula karena sebiasa mana bina kita betak itu beda target sebulan sejus berarti mana bidu bulan ampun oleh dujus kento se lambat ampun teretan mana bisa sekencang seminggu kalau lulus kayak itu ampun ungke jilid seminggu ungke jilid 6 hari 11 hari kayak itu se santak bahkan sampai 2 bulan menebi pondok itu beda 2 bulan awi sudah 2 bulan tanya aki kesekancaan enggak ditori beriin ternyata aki sobung apa sobung target apa pernah beda dimin keng tak terlaksana iki banyak kendala saya bisa saya penapa saya penghalang lah akhirnya abdina juga bu rembuk sarang apa kerempek sarang sakancaan panitia apa pengurus mator juga ke abah rempek seteretanan kangkui mabedah target nang pondok kecil kak dito target yang karena pondok kecil kan teman nabi neng kak dito ki sekolah pagi nang ki ngaji ki sekolah MI malam mah target kak dito ben bulan ben sejilid kak dito 2 bulan maksimal mana bi 2 bulan kak dito nak kanak tahun ke kento iki konsekuensi na toron jadi sampean le dak budi mun neng jilid 2 bulan tahun ke toron neng jilid telok tahun ke toron ke jilid 2 neng praktek situng tahun ke neng takmila tahun ke 2 bulan toron ke jilid 5 makai bah toron sampai ke jilid tung bah apa kompol neng jilid tung tapi tak apa sepenting beda target tak apa iya tak apa maksudnya iya benih bah tak apa tak ajar maksudnya kini kamu beda program beda target keangkui apa nyaman meleh semangat sampian kapi keangkui memompa semangat sampian kapi keangkui lebih giat boleh neng tahun-tahun berikutnya kak dito nomor 2 insyaallah mana bisa kak dito sekitar 2 tahun kurang lebih kak dito 2 tahun kurang lebih nak anak pondok kecil kan tu ampun bisa wisuda aciling nak anak ki nampu sekolah ki nampu penyaman sekolah MI MTS serang selain nah kak dito itu nomor 2 nomor 3 kak itu berhubungan sarang segi buru masalah konsep menyatukan konsep pendidikan segi buru sarang akabai target segi buru kak dito bisa terlaksana mana dari dalam mana beda dari tantretan keluarga kak dito beda ngurengi dak ke pondok kecil beda terjun langsung dak ke pondok kecil kak itu penapa suatu aksiomatis ya pon orang ya pon reng semakin aksiomatis ya pon doruri ya pon bahasa Arab tak penapa nyaman tidak boleh tidak kak itu nampu beda
mana bikin to sobung pekelar ngangkuy program panapa saus ngangkuy metode panapa saus sulit ngangkuy bisa terlaksana kan itu ngangkuy bisa sukses mangkana pekerempek boleh setelah tanan sareng kemurus kayak semalam mah mato ke abah hibur ternyata setujui kali toh penanggung jawab dari maktubah yang kientoh Sayyidul Akh Raden Kiai Haji Masduk Nuruddin Hasbullah. Tepuk tangan. Jadi kayak tohu laku kabingkeng kakak itu si bakal penapa ngontrol ke pondok kecil, si bakal mengurangi ke pondok kecil, dan si bakal menangani masalah-masalah si laku bakal pasti nah pakun bedah neng pondok kecil kak dito. Keranah sekak dito saya matorakinah kurang lebih nah nyon pangapora. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.